dương thơ bon á đầm bay con đào bon để tam oi phal oi nhôm ấy bon phải chạy buôn cứ chạy vào ra kêu sliệp bè ban ở ba kêu hộp chầu xe na sẵn nạ ti cái lái sẵn nạ sấy bỏ dương cái liên là phê sự chết tham sẵn câu cài rốt thay là xá sọc hiệp oi phal máu thơ ở dương ruộng nâu nó sập bố tao đói phải chạy buồn chẳng tới dương do phải chạy buôn để dương sập bồ nó vơ tao hái đầm bay ở cầm na còi tiết nó ở tia ho thả lâu bật tuột bay chỉ dương slappy một nốt tao cao nợ tê đà tao cao tê đá soi sầm bắt nâu ở tê đá để xa bon nâng đài ở hải dục bị tê đà nâng ná bon dương soi nâu mà soi sầm bắt mà nốt nó cầm na mà nốt tì chẳng bon chẳng hạn nhau mà ọt trao dương là na tờ na thế nó hưởng bon á xòa mây phẹ gì miền có bọt khni mẹ này nhôm nó có rương xòa mây hay nằng phẹ gì á để cả tầm tệ tôm khnia sờ lanh khnia na bắt mục khnia ban hay son để ra cho con tra thả smart smart hộp đòi chắc vẫn là khá tê ban ta mà tầm ná có bài kia từ vinh khơi ọt smart hết nhận nhớ ọt smart đó nâng đây vào pôn phong để dê bị bong tô cạt mau bị tây mà đai ở bốc từ mũi còn miến ọt smart kia đài chiêm mai từ mũi chiêm âu từ mũi về miền đây miền vào pôn riêng luôn miền bay nhà há luôn tỏ tình kia bay kia ọt đây rồi kia có bọt bong pôn luôn ai đời hơi tao xôm bay tẻ mà đai ở bốc đai và cao côn để không châm côn thay ở xa côn ọt rùm côn của cung miên côn khác ọt smart cho mùi mài âu mẹ này nhiệt nhôm nó nhiệt nhôm ọt smart cho mùi mài âu trong còi tao có bọt mài có bọt âu ở mà âu rùa nâu lùm bạ về tình nế côn sọc đời côn chẳng ta sẽ là châm quạt sẽ thay quạt đó của bà vô ca nghe phong ấy phong là mùi tôi mền côn đây là cái nhóm mấy côn phải mùi nè nó buôn phải nè cái thơm đắng nhóm thơm đắng đại rồi đấy nhóm này là nắng côn có bọt mà âu để quạt không châm hay mình châm quạt với nó có bọt chân rộp hiệp tiếng được không chỉ vật chỉ ở đây chỉ ở pôn chỉ mà đai ở bốc nằng côn chỉ bong phôn bạc cát chỉ mất phẹ cloud mà riết đây ta sờ lanh rộp an kia na rộp hiệp bạc cát ở bàn đấy tai rương bon này muối nó nhổm ao từ dương bàn phơ ao từ dương bàn bùng pinh ọt trẻ có bọt là nà thế nhổm ọt trẻ có bọt ọt trẻ rột trào dương thế không cầm tha lấy nó không cầm nát mà nô này nhôm slappy mà nô này hai tổ cát đâu ti na cả lấy na tổ cát chỉ ấy năng bon năng na tam oi phal hay oi phal chia sẻ cái đây sọc cà pia nâu ba giờ phu mình oi dương thẹn cà pia nâu hiệp ti tỏi cò hiệp rồi hem rồi ham cao mau lùm bạ về tình đi qua là nghe rùa nâu tam chỉnh trong nào cái đấy cà pia dương cà phê dương mình ơi chụp hiệp skuột lia bát bong sợi tệ smart ở đây cà phê dương mình ơi chụp nâu sợi cái đây tục ba về tỉnh nia protein pia về riêng mà tạm ảo cà phê dương tổng chẳng các bạn pre lâu thà bồi nhành chế bộ để sao cả gì ra thề nắng bộ nắng tam mà hệ tràn tiếng cả gì ra thác sầu khao bồi nhà xã ôi trời giàu bỏ ra sợi trái cua cọp bay phơi nở bòn cua cọp bay phơi nở bòn đâu ấy rưỡi hai cọp bay phơi nở sợi trái bình chất nở không bòn nô kệ để ra sầm bón rồi mấy nòm mốc nấu sợi trái xong nhận nhôm lọp lư lâu tê cái này năng ấy nhôm bỏ ra sợi trái cọp bay phơi bòn năng ấy pro tại bòn chăng à chỉ vật trong cõi bò dương miền đây slap chào đây miền bờ pôn slap chào bờ pôn miền côn slap chào côn miền trop slap chào trop miền vô xạ slap chào vô xạ bàn tay bon ọt chào dương tề
bon tờ tam dương tam oi phal nom dương tờ bể sân thi không cả lại na hai ở dương bàn sọc đâu cả lại nâng tiên nhận nhôm mà có hai phơ đâu sẽ cái đây pin chất không bon phơ hai tòa pin chất đai nó nhôm nhận nhôm mới có pro bon việc cao tranh bị chất đây cho bởi chất và ọt pin chất nó ca phơ hao phơ ọt bị giàu chẳng bỏ ọt pin chất phơ ở đáy mạch phơ thế nó nhôm nó và cầm phơ và đau tới phơ ọt phal đáy nâng đó ở tí ho thả nhôm kịp ra ở đam xoài mùi đầm bay bàn phai ca ấy dương ọt pin chất đam phóng đam trông ở trắng trông khởi ọt thái ngọt ở đại nâng bàn phò lấy bên này bon chẳng thơ hai thơ đôi sự cái đây pin chất ở khơi nhầm pi tầm lai này bon khơi nhầm pi côn độ bảo bon hai trâu thơ rười tiền men thơ mà đón chộp thơ ấy nó nhổ hạt ấy bà trâu thơ rười bị prua ta ca na dương đọ chất đọ pe về lia mình thơ bon ở rươi tế chất đây chỉ tua bon nó và con chỉ tờ rau bà với nhôm của bon nó vừa miên tập chất nó vừa miên tại chả lo pi chả lo bon này chả lo bà ấy ta ca na chất ọt nâu mùi bon ọt tray ong bon thế chất đây chỉ tua bon nó tờ rau bà bạt lâu nâng tờ rau bà bria kẹ tô xạ mô hạ khăn kraut mô mau lộp lôn ấy sắp cột chân dương vật hạt chặt ở nơi tôi chỉ mùi bon miền hệ rễ miền ao tập bạ chỉ cử sủng khăn là nhôm vào hệ rễ ao tập bạ đang chỉ cử ra đạp bây dương miền hệ rễ ao tập bạ na dương tàu na cả lai na phơ ai rô si ai và cọp ca nghi ấy cứ miền sờ tệ nào năng mỏng thật mà anh chỉ mà nốt miền hệ rễ ao tập bạ chẳng trong bờ lọp kê lụa ấy ấn coi khai mà nó nhôm nè đó là bò rò xí còn miền bám là nâng đây nó nhổm bám mà anh chăm bay tờ từ phơ nâng hoàn thế nông te là bò rò xí phải trăm ngày đó nhôm tình mi nhôm tình phê sẽ che nhôm tình nôm ấy do tờ bờ kênh tờ sát đèn máu đằng tình bò nhổm na khá thế và tình đó tầm bờ kênh 7 ngày hay tờ mơ mí mơ ra để lễ hù lăng mùi khai nói chẳng là hiện oi lột chán về oi lột hãy bỏ tờ sạc tất ở tray si thâu tờ đọc cô khá tâm vật kênh ban cả là khai đọc bây giờ mà qua chạ chanh phóng đọc mơ cút của bông và nất mơ men tên nó đi phót tăng Việt Nam pi pon đọc pi pon mà phải buôn màu thế này ai chè bà lòng đạ lụa nè nó sợ ba bên nó nhủ nâng máu bị ai ọt hệ rây ọt ao tập bạc đời xa chặt nó vừa lộp lôn nó vừa sẽ đai không tinh máu thả lụa đai và lụa vừa toán vừa hô đờ lê tấu chẳng mìa bà lâm lụa tớ ao dây ở ngực này tớ tính có đai phần đất ấy dây nhôm mà bờ thả tớ tính cái chọc tay giờ tiền bê căn bắn chôm bắn bê châu chân nam giờ tớ bờ kênh lộp nồng nâng miên tật đỏ cô miên phê sẽ chạy cả bông mà nếu nhóm nó tự sở đai miền mi miền này tiệt ai đó là phê dương nhóm tự tính thêm cái chọc nhóm đây bẩn nất đây đây mà mơ để lê tự đọc cô đây tự sở đai tự sở lai nhóm đây tàu hay bỏ kê mơ cút cả bông làm bây mơ để lê đây tê mi nhóm đây tàu về mơ đây chẳng xua cái mán pi mơn phèm là o người ta là o pi mơn phèm chẳng ai lối cái pi mơn pram đã cụ lá proi tàu sạn nên màu tàu đo lem lơm rồi để con phân một thi lem lơm khôi nhũ để con phân một thi chân nè màu muốn ở cái bang sâu là hai môn cả na tàu khói tàu đó bậc kênh vấp lô cái này ăn đi chào và sang kha ra pan về dạ tham mino ban khơi đỏ cố miền làng prư đập về hái ắt bàn phần nát tiết là má đây phần nát tết bị nhám từ tôi môi xây tiến bằng school hai lời cha đã tao mà đông
đặt một đồng tới dây nó dăng canh hai hái phải cùng lía tới một vò tiết lột ở này nhiệt nhóm giờ văn giờ tục đã cho khlang sân còn là chọp can bắn vay ở càng mớ chạy lột cục nè lột nắng ban mà ông mà cái chọp hết giờ ta hay mơ lục khu ơi ta đo cô cái na hô để lê pi năm á nó mau đi ra lục khu ơi tật ta lại với hô để lê bay khai ấy chan cao lột môi nó ban mi mà cái đâu do mi từ mơ mơ được khu ơi hô buồn khai bạt ơi hay thà ma tờ rồi nhôm đâu nè ma tờ rơ nơi na đấy nhôm nó vừa cao tranh miền á cao máu pi mà nó không miền hệ đấy ao tập à ai xua thần nãy giờ tao vừa kê nó còn bà bót ắt bao tê mấy ba vừa con ắt bàn đăng phong nè nè bảo ma năng nè chup chớn nè chẳng bàn của bốt lô sầm đai thà cậu sở la vệ chả hà tệ bạc căng mình nô hoa tòa chát tòa viêng vây á bàn rùa hai rùi phọt bị bà bàn cái đấy rùi phọt bị bà cả lại ná thoáng năng này bờ tam ta lộp lôn tam mà sẽ đai rồi bó tam mà chặt trong miền pê trong bàn trọp sầm bát khlang pê lên kết bon lên kết báp nắng chọp ai ai đã bàn trọp bây giờ nên bao kê của họ kê của lòng kê nâng mau vô mà thơn nè miến đợt pe miến ban màn chán chặt sập bẹt sắp slap đùa kê đái mấy này nhôm nó chẳng tê nhận nhôm ná dương nè căn bột sạch nè rùa nâu đời miên cất từ vua kê mua không ẩm pơ là tơ bàn sọc nó không lộn đi nhôm ná chi vẽ và rong mà sọc nó không lộn đi nâng ná chia mà nó miên trọp sầm bát chai vì cột cán không chỉ vật rùa nâu cái đấy nhóm chỉ nẹ miên nâu xóa mấy thẻ để giết mọt mạng này rồi nâu chỉ ở đây chỉ ở pôn miên cua xa ở đây mọt năng ở pôn mọt năng ở đây mình phật mình có bọt cái này ở cao tục ai lủng ba ai câu năng ai mà cặp pria mà đai rư cặp pria ở bốc ta phải năng tóc sọc vậy cái này sọc mùi tiền à chỉ nẹ rồi nâu miên sọc cặp hiệp là ở xa bon năng thưa ở cao mau sọc cặp hiệp là du chư đong chư có ọt ngôn kê nè khla monster cao mau chư ở hốt mà đây nhôm nó tích pe khla vẹt trong sau sai cho có vẹt đây nhôm chấp hiệp chỉ nẹ miên sọc cặp hiệp lo nó có chia xịt cái đây sọc với nó không lộn này đại chỉ nẹ miên xoa mây pe để dê pịa pì rua đặt cái này nè chỉ pịa đây cua chỉ ti sờ lanh nằng thòng chia bộ cô đài miên nở bọt đài và đào nghỉ chỉ bộ cô để miên côn để và cao mau mình tha say mình tha pro mình tha côn bong côn ôm pram nè đọp nè rư pin đọp nè sát từ sưu và đầu nè côn say có đôi côn pro và đau tam còn lông tho và lục nông còn lông tho riêng sâu ban che ban đăng xoa kho score trâu che cổ rộp pran để bạn mà ở với khi bạn sọc mùi tiền đấy nhận nhóm chia bộ cô rùa nâu miên cất từ vua miên kê mua kê cao kê sở sao nhọc nhái rùa nâu chui bật tê chia chui sủng cung đôi chia tu ở ti ai ở đâm đông chủng tiêu miên chép sắp và ra chui đo nè để tây nè và khát ở kê bán nâu sẽ cái đây sọc ban nâu phải do bị trộp nâng cất từ vua rồi bao giờ nâng có chế sẽ cái đây sọc nó không nóng lộn này đài chân nhôm chả bọn ấy miền ở hai đoạn miền khoải tê nắp vào nát xôm ơi miền tại chất sự thi trẻ la trong bọn của sòn nắng to riêng tơ bị xe ban nâu ca bầm rai chủng buôn nè miền côn chỉ bọn đỏ đông ở đom thay la đại lục nè miền côn miền bị chun sầm ráp ở côn trâu sập đai nô ca của rộp do bon do có xóa hái ở lốp miên nâu mô tận nè hiệp chủng bùa côn mình tha côn bạc cát mình tha côn bạc xa để quạt bàn bạc cát hai quạt pin chất quạt sờ lạnh hai côn tầng nốt bàn phát đo nâu hiệp rì tận đo quạt sầm ráp chỉ vật trong còi rồi bỏ quạt sầm ạ nồng trắng bàn bạc bột chỉ ông mình cha vào ông sầm đai thật cây cháo mà đồ sáp ở đây liệp phô cây trắng mà cha này chi vì tăng cây trắng sờ thó mà xạo vào nàng
កិច្ចឆោពុទ្ធានមោបាតោហើយពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងការត្រឡប់បានមកអត្តភាពជាមនុស្សជាការក្របានអត្តភាពជាមនុស្សរស់នៅបានយឺនយូរក៏ជាការក្ររស់នៅបានយឺនយូរហើយបានស្ដាប់ធម៌ព្រះក៏ជាការក្រការបានជួបព្រះពុទ្ធឬក៏ការបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធក៏ជាការក្រស្ដាប់លឺញាតិញោមកុំធ្វើមុខជូរមិនស្ដីឲ្យញោមទេញឹមតិចទៅមេឃសតុំចេះធ្វើភ្នែកព្រឹមហ្នឹងបាក់ស្ងាបហមឡូវការបានមកកើតជាមនុស្សជាការក្រគឺដោយសារតែកំណើតមនុស្សនេះមិនមែនបានមកដោយសារការយកមាសប្រាក់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិយកទិញទេមានបុណ្យដែលយើងកសាងពីអតីតជាតិមកនាំយើងឲ្យបានមកអត្តភាពជាមនុស្សចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយដែលជាមនុស្សបានកើតជាមនុស្សហើយដែលរស់នៅបានមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាក៏ដោយសារបុណ្យដែរមិនរស់បានមកដោយសារយើងច្បាំងឈ្នះពីនរណាសុំនរណាដើម្បីរស់ទេបើអត់មានបុណ្យទេស្លាប់តាំងពីក្នុងផ្ទៃម្ដាយក៏មានកើតមកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំស្លាប់ក៏មានបាទអញ្ចឹងនេះការបានរស់បានមកដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះក៏មានចំណែកនៃបុណ្យជួយឧបត្ថម្ភជួយគាំពៀទ្រទ្រង់ជីវិតយើងឥឡូវបើបានកើតមកបានអាយុប៉ុណ្ណេះហើយកុំឲ្យរស់នៅឆ្ងាយធម៌ណែការបានស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសដែលជាការក្រហ្នឹងគឺត្រង់ថាវាកម្រនៅមានចេតនាពេញចិត្តក្នុងការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងណាព្រោះអីព្រោះធម៌នេះត្រូវប្រសូតចេញពីប្រអោសរបស់ព្រះពុទ្ធដែលព្រះពុទ្ធតម្រាំបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គនេះត្រូវកសាងបុណ្យបារមីយ៉ាងតិចបំផុត4អសង្ខ័យ1សែនកាប់ណាញោមតែបានមកត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធបានមកជាអ្នកដឹកនាំយើងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវយើងនេះអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យកំណើតមួយនេះវាទៅជាកំណើតអាសាបង់វាទៅជាកំណើតឥតប្រយោជន៍យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់បានចេះបានដឹងបានយល់ហើយកើតសមាទិដ្ឋិកើតសមាទិដ្ឋិហើយរៀនវឹកហាត់ខ្លួនឯងឲ្យចេះធ្វើទានឲ្យចេះរក្សាសិលឲ្យចេះចម្រើនមេត្តាភាវនាជាប្រកដីប្រចាំថ្ងៃទៅពេលវេលាដែលកន្លងទៅនាំយកនៅវ័យយើងឲ្យកាន់តែចាស់ទៅតិចទៀតដល់ពេលតិចទៀតដល់ពេលញោមដល់ពេលអីអូដឹងដែរស្មានដឹងចាស់ដល់ពេលស្លាប់ទៅតើក្រោយពីស្លាប់ទៅហ្នឹងបានយកអីទៅខ្លះទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំសំបានទៅជាមួយកូនចៅជាទីស្រឡាញ់ញាតិជាទីស្រឡាញ់បានទៅជាមួយចុះសាក់1សាក់2សាក់3ងារឯកឧត្តមងារអុកញ៉ាងារជំទាវអីហ្នឹងបានទៅជាមួយអត់ទេចុះបានអីទៅជាមួយមានអីទៅជាមួយមិញបុណ្យហើយបាបនរណាសាងបាបកាលពីមិនទាន់ស្លាប់យកបាបទៅជាមួយនរណាសាងបុណ្យបានច្រើនកាលពីមិនទាន់ស្លាប់នរនឹងយកបុណ្យទៅជាមួយនរណាមានបាបទៅជាមួយអ្នកនឹងទៅកាន់ទុគតិភពនរណាមានបុណ្យទៅជាមួយអ្នកនឹងទៅកាន់សុគតិភពអ្នកណាទៅកាន់ទុគតិភពអ្នកនឹងរងទុក្ខអ្នកណាបានទៅកាន់សុគតិភពអ្នកនឹងបានសោយសោកប៉ុណ្ណឹងចប់
mà tầm nào để dư cao mà toàn sạch sạch nó mà chọc thấm nó chọc thấm hưởng sạp tao ấy tao chữa vui đó hồ tầm nào dư to tầm mốc trơn chia tiết chẳng dư thấu thơ bon ở bàn cho ra anh tao sai cô bẩn đất sạp vào ra đạp thò tao ập rộm chặt tao rươi đôi nhôm trâu ca tực liêng chẳng nhôm nhật nhôm ấy và thò năng miền phải giao đôi tực liêng để chỉ ti trâu ca được bao mà nô lô chẳng dương trâu ca tực liêng ở liêng thẹ màu bay ao đây năng vật che đàm bay liêng chỉ bre tơ thủ ly phong tầm buông đầu chọt sập chơ tụi bầu tia ai vừa xa ai vừa sát mà vinh đầm bay bẩn đo nâu pui xanh tầm nam pốt tầm nam sờ đai tầm nam đường ngô và đã đám ọt miền thực tế có của ọt đầu đài mà nói nhôm nó ọt đầm bay ở miền tức khăn ông tử bèng tức khăn ông stâng khăn ông tử lê khăn ông bằng bua từng lái từng buông đầm bay nhang nấu rục cái chia từng lái để dương đầm hay nó ở miền phái ở miền ca ở miền trôi năng phải giỏi bỏ thực liêng năng chẳng rằng na thoa còn miền phải giỏi đôi thực liêng đại thực liêng để thẹn mà hai rồi mấy nhang nấu phanh đây ai tự trẻ rằng ná thoa để dương bàn sẽ đạp rươi hỏi pi bẩn đất bị sắp vào ra pi là prai vậy ná do một tục đặng không luôn dương rồi mấy vừa chặt dương nó ói trẻ tự trẻ đài này chặt đó nhủ thôi ta bắt để mơ ọt khơi nhá bạc vầm bán tay chặt nắng chè cả đầu đấy thế nó nhổ nhiệt nhôm đằng chặt nắng chè cả đầu rồi hay xua thờ mơ chặt khơi nhỉ bạc chặt bàn này ọt bàn này tu răng cả mang cả chả răng giờ đây răng cụ hà giờ giang dê chặt tăng xanh như mày sòn tế mô khoan tế mi rợ pon thần y tu răng cả mang chất tăng nè bởi chọn score chất á chất nâng chỉ chất để trái tàu ngài chất nâng tàu ngài luôn nào nè và chất nông bình nhô mà plét đo một bình plét đo bồng sào plét đo cỏ bòi bẹt plét đo ẩm rịch plét đo bà răng đấy nhốm nâng ấy chỉ chất để trái tàu ngài hay dương mơ chặt năng nơi nè chặt năng đây nè chặt năng nó luôn dương nè và luôn nào nè chặt năng trái tàu tại anh người đấy năng cái háo thá cạ chả răng chả tăng rồi tèng tàu ngay hái tàu tại anh thì ăn miền hào khi tàu thì xà ray răng chả tăng chặt ní ăn miền xà ray rẹ làm bay sầm qua lê dưỡng sầm qua bàn nè qua kia dày co dày kho dày cờ sầm qua tam ấy nhổm tam sợi ray rẹ nè tham má nè phân bột thi phân bột thi chỉ mua son ở mót vì miệt đa màu tại son ở mót từ lơ sợi ray rẹ mục trắng lục phân bột thi mục trắng mục trắng riêng trắng ấy trắng đó là pe sợi ray rẹ năng á việc đa tây na đâu cả lại ná nhôm khăn là khơi ố lục năng phân bột thi tại bờ sợi ray rẹ năng việc plak đâu từ đôi chia trà kim vinh ta nấu phân bột thi ấy thế sợi ray rẹ khóc ní năng chẳng sợi ray rẹ mùi ní cầm nọt mua thập phân bột thi
ចុះចិត្តមានសរីរៈឯណាឲ្យកំណត់អត់ទេអត់មានរូបរាងអត់មានស្ថានអត់មានទ្រង់ទ្រាយផិនពុទ្ធិមានរូបរាងកពស់ប៉ុណ្ណឹងទ្រង់ទ្រាយក្បាលពោះរាងត្រឹសតិចទៅសបល់សរាយបាយទៅអាចារ្យគីមវាខ្មៅតិចមកសក់ស្កៅតិចតិចបាល់ពោះធំធំដែរទៅហើយឈ្មោះគីមចឹងទៅអាចារ្យធឿនចឹងទៅមានបជ្រុយក្បែរវត្តមួយមកសបល់សរាយបាយដែររៀងល្អិតតិចគេនេះអាហ្នឹងសន្តានទ្រង់ទ្រាយសម្រាប់សម្គាល់មនុស្សដែលបានសន្មត់ឈ្មោះតែចិត្តមិនអាចកំណត់បានទេពីព្រោះអត់មានសរីរៈណាគុហាសយ៉ាងចិត្តតាំងចិត្តនេះអាស្រ័យនៅក្នុងគុហាពោលគឺសរីរៈនឹងឯងសរីរៈយើងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងចិត្តដែលមានចិត្តគុហាគឺរាងកាយជាទីអាស្រ័យនៅប៉ុន្តែចិត្តនេះជាចិត្តក្តៅណែចិត្តច្រើនណាញោមធ្លាប់លើអូទៅតាមអីមួយហ្នឹងចិត្តច្រើនណាតាមពិតឈ្មោះថាចិត្តមានមួយទេប៉ុន្តែដែលថាចិត្តច្រើនដោយអំណាចនៃកិលេសបើសិនជាបុគ្គលមួយហ្នឹងណាចេះតែចង់មានចេះតែចង់បានរស់ស៊ីចេះតែកេងប្រវាញ់គេលោភលន់គេហៅថាចិត្តលោភមែនទេញាតិញោមគេទេទៅជាចិត្តលោភអូតាមមួយហ្នឹងមនុស្សលោភលន់ហ្នឹងគេទេមនុស្សលោភលន់អាមនុស្សលោភលន់ហ្នឹងមិនមែនពាក្យថាមនុស្សហ្នឹងសំដៅលើកំណើតតែប៉ុន្តែមកពីចិត្តរបស់បុគ្គលមួយហ្នឹងវាលោភបើចង់បានអញ្ចឹងថាមួយហ្នឹងលោភលន់ណាស់រស់ស៊ីលក់ដូរកេងវាញ់គេទៅឆែកមើលដល់ក្នុងកញ្ចប់សាដកកញ្ចប់ទៅជាទៀនទៅដោះគោមីភេសជ្ជៈកំប៉ុងអីស្រួលស្រួលហ្នឹងដាក់របស់ហួសដលេឲ្យឯងទិញលន់ឡូវធ្លាប់ហ៎ធ្លាប់ទិញប៉ះរបស់អញ្ចឹងហ៎មនុស្សលោភនេះគ្មានចេះកោតក្រែងរឿងបាបប្រកម្មអីទេញោមកុំច្រឡំយាយទិញយកទៅប្រគេនអាត្មាតញឹកហ្នឹងកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំពេលដែលទិញទៅជាទានទៅប្រគេនលោកទៅដោះគោខ្លះលេងហួសដល់លេឡើងចង់2ឆ្នាំទៅពោះអាលាក់ផងអីផងអត់ចេញវាខាស់អស់ហើយមីហួសឡើង4 5ខែហួសដល់លេភេជ្ជៈកំប៉ុងអីអាហ្នឹងទឹកតឡាយទឹកសដែកទឹកកលេនអីហ្នឹងហួសឡើង5 6ខែយកទៅផឹកគ្មានជាតិគ្មានជើស្អីក៏មានដែរអីយាយមានចេះមើលដលេខ្មោចលោឃើញគេខ្សប់យកទិញម្ដងមែនអត់ចេះមើលទេអត់ដឹងថា delay ហ្នឹងស្អីផងព្រោះទិញអាហ្នឹងមិនមែនដូចទិញនំសំចេកនំសំជ្រូកនំគមអីហាយសបកឃើញស្អិតដឹងថាអាហ្នឹងហូបលេងបានណាមែនទេញោមណោះយើងនិយាយទិញនំចេកទិញនំគមទៅទិញអីបកទៅសបកវាមើលឲ្យតែឃើញឡាយស្អិតអូនំហ្នឹងប្អូនម៉ែហួសកំណត់ឲ្យហូបលេងកើតឲ្យហ៊ានតែហូបឈឺពោះមកចានោះមានអញ្ចឹងណាវានៅក្នុងកំប៉ុងវាមិនដឹងថាអាហ្នឹងខាប់អីក៏រាវបើរាវអាហ្នឹងនៅដលេបើថាខាប់អាហ្នឹងជាប់បាត់ហើយយើងទៅគាស់របស់គេមិនកើតអញ្ចឹងបានគេដាក់ delay ហ្នឹងឲ្យយើងមើលហើយដល់ភ្នែកព្រិលមើលតែមុខចៅខ្លួនឯងមកឈោកដល់ហើយមើលមិនស្គាល់ហើយទៅមើល delay ណាអានេះsẽមាន delay របស់គេញោមនេះ delay គូក្រោយហើយផាអាត្មាប៉ុណ្ណឹងហើយមើលអត់ចង់ឃើញមកនេះអានេះផុតកំណត់ថ្ងៃណាទេណាផុតកំណត់ថ្ងៃពី2027ញោមនេះថ្ងៃ25ខែ6 2027អាហ្នឹង expire វាអញ្ចឹងអត់អីទេឆានបានក៏កុំតាទឹកនោមផ្អែមឆានបានតែមាន delay អញ្ចឹងមើលអញ្ចឹងហើយនិយាយចេះមើលដែរព្រោះអត់ចេះមើលបាទទិញអាហ្នឹងយកប្រគេនលោកតាញឹកចង់តែខឹងហ្នឹង
ហើយលោកនោះឃើញគេប្រកេនខំបាំងស្គលឲ្យញាប់មាត់ឆ្មៃមកលេងទឹកក្រូចមកកេះមកទឹកតឡាចមកកេះមកអានេះចង់វត្តសង្ខារបតវិយធម្មនៅបច្ចត្វាឲ្យពឲ្យអីលើកដាក់ទុកគឺទៅវិញបាត់អាងាយឡើងយកមកមើលហួរលេអាលាយដែរអត់ដែរចឹងមនុស្សលោភលន់ណាអត់ខ្វល់ពីហ្នឹងឯងតែអូមិនដឹងលោភលន់ណាមនុស្សមកប្រភេទទៀតគេថាអូយមនុស្សហ្នឹងប្រកែកខឹងណាមួយហ្នឹងប្រកែកខឹងកុំតប៉ះងាកខឹងឆេវឆាវអាក្រក់អាហ្នឹងមិនមែនមកពីមនុស្សប្រកែកខឹងទេគឺចិត្តចឹងចិត្តខឹងគេហៅចិត្តអីញោមអើយចិត្តទោសៈហ្នឹងណាចិត្តខឹងហ្នឹងគឺចិត្តទោសៈប្រកែកខឹងប៉ះឆាវដូចជួលលហុងអញ្ចឹងផ្លែលហុងញោមឃើញអាឡងយកកញ្ចក់ទៅចុចតិចមើលដកដៃមកចេញជួច្រាវមកសភាពនៃចិត្តទោសៈហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ះមិនបានទេមិនថាប្តីមិនថាប្រពន្ធទេកូនទេឲ្យទៅប៉ះដឹងឲ្យវាខឹងមួមកដៅក៏ហាយកើតចេញទៅជាកាយជេបន្តិចដាស់សាដាក់ជំនាយគេអាហ្នឹងចិត្តខឹងចាមនុស្សគេនិយាយអត់ស្ដាប់អូយមនុស្សនឹងរឹងណាកុំទៅនិយាយគ្មានចេះស្ដាប់អាណាទេកុំថាឡើយយើងទាំងបងប្អូនតាម៉ែឪវានិយាយវាមិនស្ដាប់ផងអាហ្នឹងចិត្តមិនញោមចិត្តមានអ្នកឃើញទេញោមចិត្តមានអ្នកចាប់បើសិនជាមនុស្សហ្នឹងគឺស្ដីបដៅអត់ចូលទៅជាបងបដៅអីក៏មិនស្ដាប់តាមអត់យល់អត់ទទួលយកបានអាហ្នឹងគេហៅចិត្តមោហៈចិត្តល្ងងចិត្តល្ងងចឹងចិត្តអីគេខុសគ្នាចឹងឯងញោមអត់មានសរីរៈមែនប៉ុន្តែសភាពនៃចិត្តហ្នឹងខុសគ្នាទៅព្រះលោកថាមោខន្តិយេចតាំងសញ្ញមេសន្តិមោខន្តិមីរពន្ធនីអាចិត្តចឹងគេហៅជាចំណងរបស់មីគឺកិលេសរូបរិទ្ធចិត្តបើសិនជាបុគ្គលណាបានអប់រំចិត្តឈ្មោះថាជាអ្នកបានរំដោះចិត្តឲ្យរួចពីចំណងមីដល់រួចពីចំណងមីទៅជាចិត្តផ្សេងទៀតណាទៅជាចិត្តផ្សេងទៀតទៅជាចិត្តស្លូតមនុស្សស្លូតមិនមែនមនុស្សអត់ចិត្តទេណាញោមមនុស្សស្លូតមនុស្សមានចិត្តដែរតែចិត្តគេស្លូតចិត្តគេមានមេត្តានៅហ្នឹងមានករុណានៅក្នុងការអាណិតការអសូរការសន្តោសការប្រណីអាហ្នឹងគេស្លូតណាញោមណោះមួយទៀតចិត្តល្អញោមធ្លាប់ឮមនុស្សចិត្តល្អហ៎ពាក្យថាមនុស្សចិត្តល្អហ្នឹងចិត្តទលាយចិត្តគេអត់កំណាញ់ទេអត់មានម៉ែឆេរយៈសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងខ្លួនទេគេឲ្យតែឃើញអ្នកណាខ្វះខាតឲ្យហើយចែកហើយឲ្យតែអ្នកណាຕົកលំបាកជួយគេហើយអាហ្នឹងមនុស្សចិត្តល្អអានេះញោមមនុស្សហ្នឹងចេះខ្លាចបុណ្យចេះខ្លាចបាបអាហ្នឹងជាមនុស្សចិត្តអីមនុស្សចិត្តធម៌ឃើញទេញោមមនុស្សចិត្តធម៌ខ្លាចបុណ្យខ្លាចបាបអញ្ចឹងទៅវាកើតទៅជាការគោរពប្រណិប័តមេត្តាបៃតាមានហិរិមានអោតបៈហើយវាចេញទៅជាការធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យទានអាសាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាអាហ្នឹងឯងឈ្មោះថាជាការរំដោះចិត្តឲ្យចេញផុតអំពីចំណងនៃមីឲ្យតែរំដោះចិត្តចេញអំពីចំណងនៃមាបានក៏ដូចជារំដោះកំណើតខ្លួនឯងឲ្យផុតពីនរកផុតពីប្រែតចឹងដែរតើបានទេញាតិញោមអានឹងចឹងចិត្តដើម្បីបានជាមាគ្នាក្នុងការដោះស្រាយនៅចិត្តអំពីចំណងនៃមាឈានទៅរកការធ្វើសេចក្តីល្អថាបានមកពីណានឹងបានមកពីស្ដាប់ធម៌ហ្នឹង
ban mau sẽ đạp thò thằng óហ្នឹងតែធ្វើឲ្យចិត្តយើងត្រជាក់នេះផែនដីដែលកំពុងក្តៅត្រូវភ្លៀងមួយមេមកនៅក្តៅទៀតអត់ជាចឹងចិត្តឲ្យក្តៅក៏ដោយអីក៏ដោយហ្នឹងញោមធ្លាប់អញក្តៅចិត្តណាស់អញក្តៅចិត្តណាស់អញបានស្ដាប់ធម៌ទៅក៏ត្រជាក់ឥឡូវត្រជាក់នៅញោមអីតែចិត្តតែក្តៅកាយហើយញោមឥឡូវស្លូតនៅបាក់ថាដែរដូចគុណហើយញោមខ្លះហ្នឹងគឺនៅអួតហ្មងអាលោកប្រាប់ឲ្យស្លូតហ្នឹងនៅទាស់មួយលោកទៀតហ្នឹងកូនអើយវាចង់តែស្លូតដែរបាទកូនចៅកណាហ្នឹងដូចស្លូតមិនបានសោះបើកុំកណាកាយទៅមិនដឹងទៅជាស្អីអស់ទេរាល់ថ្ងៃនោះនៅខ្លាំងទៀតណាញោមនៅគិតថាការកាយហ្នឹងវាល្អសម្រាប់គាត់ទៀតណាបើកុំតែកណាកាយហ្នឹងហើយបាទពួកវាត្រង់កតុយនៅចឹងនៅកាន់ជើងខាងបាបទៀតឡូមីក្រូហ្មងដូចសែនក្រុងបលីអត់ត្រូវហ្មងអាចារ្យបែបផ្លេចបញ្ចូលមីក្រូទេបាទលើដាច់នៅអាចារ្យស្ដាប់ពីចងាយមួយថ្ងៃអត់មានដាច់មិនទេដល់មកដល់លោកលើដាច់ដកលុយអស់ឥឡូវមីក្រូហ្នឹងដល់ណាមិញដល់មីក្រូអស់ថ្មមែនអរេមិនអស់ថ្មទេប្រើ FM ទៅវាយូរទៅវាក្តៅហើយវាបាំងដល់ពេលវារៀងក្តៅទៅវាដាច់ហើយ wireless វាហ្នឹងយកល្អប្រើអាខ្សែហ្នឹងដូចបោះអាត្មានេះបាទញោមណាចង់មកស្រែកមិនឲ្យដាច់ជើញព្រោះវាមានខ្សែភ្ជាប់ហ្នឹងហ្មងអត់មានពឹង wireless ពឹងថ្មឯណាទេយកល្អអ្នកមេក្រូហ្នឹងគួរមានមួយសម្រាប់លោកទេសអញ្ចឹងលោកទេសមិនមែនទេសដូចសូត្រធរណាបើសូត្រធរទៅចេះរយចាំមាត់មីក្រូដាច់ក៏ចេះទៅទេសនាទេសដាច់មានអារម្មណ៍អីទេនឹងសម្លាងអាត្មាចិត្តស្លូតចិត្តកាយដូចមុនហ្នឹងបោកមីក្រូទៀតឥឡូវចិត្តត្រជាក់ហើយវាចិត្តក្តៅដូចមុននោះបំពោះម៉ាំងឡូវហ្នឹងកាលពី90ឆ្នាំមុនអត់បានទេញោមបើកាលហ្នឹងញោមកើតមិនទាន់ណាដល់អញ្ចឹងសំខាន់ញោមស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានច្រើនទៅចិត្តត្រជាក់ហើយណាញោមណាហើយកុំកាន់ជើងខាងកាយពេកកុំអាងអីអាងថាបើមិនកាយទៅកូនវាមិនត្រង់កតុយមិនមែនទេអាកាយហ្នឹងបាបទៅញោមកាយហ្នឹងបាបទេកុំកាន់ជើងខាងបាបហ្នឹងពេកមួយទៀតពធដូចជាទឹកភ្លៀងត្រង់ថាទឹកភ្លៀងពេលដែលធ្លាក់ចុះពីលើអាកាសមកហើយលាងជំរះមន្ទិលដែលជាប់នៅស្លឹកឈើជាប់នៅនឹងតបលឬក៏សម្ភារៈអីវាត្រូវស្អាតយ៉ាងណាចិត្តរបស់សត្វលោកណាបើមិនស្ដាប់ធម៌ឲ្យរឿយទេអត់ជ្រុះបាបទេញោមញាតិញោមអត់ជ្រុះទេណាបាបហ្នឹងណាអាបាបនិយាយដើមគេអាបាបសម្លាប់សត្វកែបក្តាមបាបអីទៀតអាបាបនិយាយកុហកគេអាបាបរស់ស៊ីកេងវាញ់គេជួញដូរលើជីវិតគេអានោះសាបាបដែលយើងត្រូវជំរុះញោមឈប់នៅញោមឈប់នៅជំរុះចោលនៅអាហ្នឹងអត់បានទេក៏មើងងាយដែរកុំអានទៅអាហ្នឹងបាបតិចវាមិនមែនដូចលួចទ្រព្យគេវាមិនមែនដូចទៅសម្លាប់ជីវិតមនុស្សណាសម្លាប់ក្តាមកែបត្រីកភ្លេងត្រីក្រាញ់ត្រីទក់ធ្វើមហូបស៊ីហ្នឹងវាបាបស្អីអាហ្នឹងចំណីសត្វលោកហ្នឹងសើមកសើចឹង
ហើយមើលសត្វណាដែលកើតមកប្រកាសថាខ្លួនកើតមកដើម្បីចំណីរបស់យើងសត្វអីឥឡូវអត់មានទេណាហើយយើងចេះអញ្ចឹងចេះអាងថាគេចំណីយើងចេះពួយអាយុ60 70ហើយលើនៅបកក្តាមខ្វោកប្រុសក្នុងកញ្ឆេងថៃទុលើដាក់ម៉ាំងបកាច់ត្រល់មន់លេចាប់ជាន់គ្នាអាកគ្នាហូរឈាមស្រាក់មានអសោកមានញើតមានខ្លាចកម្មពីវិរិយអីអត់លីងអត់ឈប់នៅញោមឈប់នៅមកឈប់ញោមដល់ពេលនេះហើយដឹងនៅប្រឹងធ្វើអីទៀតទេបាក់ចិត្តនោះប៉ុណ្ណឹងដូចគ្មានអីថាបាក់លះញោមខ្លះគេបួលទៅសុំសិលថ្វាយខ្លួនអីទៅមួយទេលះវាមិនទាន់បានវាដូចពិបាកនោះពិបាកវាដូចទៅធ្ងន់នោះធ្ងន់ញោមមើលព្រះអង្គគុលីមីណាជាប់ដៃសម្លាប់មនុស្សផងគេនៅឈប់បានធ្លាប់លើព្រះអង្គគុលីមីហ៎ឬហៅថាអហិង្សកុមារដែលចាញ់បោកអាចារ្យទេសាប្រមោកឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សឲ្យបាន 1000 នាក់ហ្នឹងណារហូតប្របេះស្លាប់មេដាខ្លួនឯងពនាងមន្តាណីអហិង្សកុមារជាកូនរបស់នាងមន្តាណីហ្នឹងមើលសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់កាត់មករៀមដៃយកមកក្រងជាការពាក់កកទៀតខ្លាចភ្លេចចំនួនណាតែចុងក្រោយបានជួបព្រះប្រជុំបានដេញព្រះដែលកាប់មនុស្សអស់មនុស្សកាប់ហើយចង់សម្លាប់ម្ដាយខ្លួនឯងនៅខ្វះតែមួយទៀតគ្រប់គ្រាន់តែដើរសណ្ដៅទៅរកម្ដាយរៀបនឹងសម្លាប់ព្រះលោកនៅវត្តចេតពុនណាញោមព្រះនៅវត្តចេតពុនដឹងថាអូបានទេអហិង្សកុមាររកសម្លាប់ម្ដាយតែសម្លាប់ម្ដាយទោសអនន្តរិយកម្មនឹងធ្ងន់ណាស់បារមីដែលកសាងមកពីអតីតជាតិមកត្រូវរលាយទាំងអស់រារាំងមិនអាចឲ្យឃើញមគ្គផលបានទេចឹងព្រះអង្គរូតទៅហ្មងញោមរូតទៅហ្មងរូតទៅស្ទាក់ផ្លូវប៉ុន្តែមុនទៅនឹងសុំបិណ្ឌបាតបរិជាទៀតប្របាទប្រសិទ្ធិកោសលប្របាទប្រសិទ្ធិកោសលដឹងតែអហិង្សកុមារដោសម្លាប់មនុស្សពីកាលអញ្ចឹងចាត់តបនឹងទៅចាប់នាំតបទៅហ្មងបានព្រះអង្គត្រាស់សួរបបិទ្ធបរិជាទៅឯណានោះទៅចាប់ចោលអហិង្សកុមារចោលអង្គគុលីមីបានព្រះអង្គត្រាស់សុំអាត្មាសុំបិណ្ឌបាតសុំបិណ្ឌបាតពីបរិជាណាថាអាត្មាសុំបិណ្ឌបាតចោលមួយនឹងបានទេហ្នឹងមានបនិស័យញោមហើយបរិជាដល់ព្រះសុំបិណ្ឌបាតហើយមិនហ៊ានលើកតបទៅរាប់ពាន់អ្នកទៅរកចាប់ព្រះថាសុំបិណ្ឌបាតហើយព្រះអង្គបិណ្ឌបាតហើយសុំប្រកេនព្រះអង្គចោះព្រះអង្គទូលមានយ៉ាងណាតាមព្រះអង្គចោះកណែញោមរួចទោសរាជការរួចទោសរាជការពួកបរិជាប្រកេនទៅព្រះហើយហ្នឹងញោមព្រះបរិជាព្រមឲ្យហើយព្រះអង្គទៅខ្លួនឯងនោះដើរសណ្ដៅម្ដាយព្រះអង្គយាងទៅកាត់មុខបដ ாய் បានកាត់មុខឃើញព្រះងាកមុខចេញពីម្ដាយមករកព្រះវិញមិនតែខ្វះមួយឥឡូវកាប់សមណៈនេះយកប្រគ្រប់ចំនួន 1000 ណាយកប្រគ្រប់ត្មងຕົកម្ដាយឲ្យរស់ចោះនៅនឹកឃើញម្ដាយដែរញោមបានងាកទៅរកព្រះដើរសណ្ដៅព្រះហើយពីដើរអត់ដល់ព្រះក៏ដើរសណ្ដៅព្រះដូចដើរទៅឆ្ងាយទៅអានេះរត់បដ ாய்
ព្រះអង្គសម្ដែងបដិហាណាញោមសម្ដែងបដិហាដែលអង្គគូលិមារត់ទៅរកព្រះអង្គហ្នឹងណាដូចរត់កាត់ទឹករលកចឹងញោមញាតិញោមធ្លាប់ទៅសមុទ្រដែរទៅសមុទ្រហើយធ្លាប់ពេលទឹករលកមកញោមធ្លាប់រត់លេងពេលទឹករលកបោកមកហ៎ព្រះអង្គណាធ្វើឲ្យដីផ្លូវដែលអហង្សកុមាររត់ទៅរកព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យដូចទឹករលកចឹងរត់កាត់ទឹករលកហើយហត់នោះហត់ឲ្យស្រែកស្រំឈប់ស្រិនស្រំឈប់សិនស្រំឈប់សិនឈប់តថាគតព្រះអង្គងាកក្រោយតថាគតឈប់ហើយនៅតែឯងមិនទាន់ឈប់អត់ទេឈប់ឯណាបើរត់អត់ដល់រត់ចង់ដាច់ខ្សលហើយអស់ផ្លូវ3យោជក៏រត់ចឹងចឹងអាផ្លូវ3យោជហ្នឹងសិតតែដូចទឹករលកទាំងអស់ញោមដល់ទៅពេលរត់លែងរួចលុតជង្គង់ក្រឹបលុតជង្គង់ហ្មងអាហ្នឹងទៅហត់ទាំងហើយហ่าអស់កម្លាំងណាបានព្រះអង្គងាកមកឃើញលុតជង្គង់ព្រះអង្គងាកមកដល់ព្រះអង្គងាកមកអហង្សកមាសួរថាយើងសួរថាអ្នកឯងឈប់ហើយតែយើងមើលទៅអ្នកឯងអត់ឈប់ហេតុអីក៏យើងដេញមិនទាន់បានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអហង្សៈតថាគតឈប់ហើយនៅតែអ្នកឯងទេមិនទាន់ឈប់ហ្នឹងព្រះអង្គឆ្លើយចឹងមករហូតតថាគតឈប់ហើយនៅតែឯងមិនទាន់ឈប់ហើយសួរថាឈប់ឯណាបើខ្ញុំមិនក៏ដេញមិនទាន់ថាអត់ទេតថាគតឈប់នេះឈប់ធ្វើបាបទាំងពួងហើយនៅតែឯងតើនៅកាន់អាវុធដៃពងធ្វើបាបមិនទាន់ឈប់ឮតែប៉ុណ្្នឹងណាញោមដាក់អាវុធចុះឲ្យថ្វាយអង្គមព្រះអង្គណាពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើនៅពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់កំពុងតែសម្លាប់មនុស្សតើព្រះអង្គគង់នៅឯណាហេតុអីមិនមកសង្គ្រោះខ្ញុំម្ចាស់ផងឲ្យខ្ញុំម្ចាស់វង្វេងសម្លាប់មនុស្សច្រើនដល់ម្លឹងណែញោមមកដឹងខ្លួនណាបើដឹងខ្លួនខុសហើយបន្ទោសខ្លួនឯងណាទោសខ្លួនឯងមិនគួរណាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយចុះខ្លួនឯងពេលដែលកំពុងតែខុសដើរសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់ម្ដាយគេឪពុកគេកូនគេនោះតើព្រះអង្គនៅឯណាហេតុអីក៏ព្រះអង្គមិនមកជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងពេលនេះហើយបានមកចឹងព្រះអង្គសួរបើអ្នកឯងដឹងខុសហើយអ្នកឯងព្រមបួសទេបានព្រះអង្គអហង្សកុមារថាបបិទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនបើព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះដល់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងបួសអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រទានភ្នោះប្រទានភ្នោះអេហេភិក្ខុនៅហ្នឹងហើយនាំទៅវត្តចេតពុននេះញោមនាំទៅវត្តចេតពុនទៅដល់វត្តចេតពុនព្រះរាជាឃើញអត់ហ៊ានចាប់ប្រសក់មនុស្សម្នាឃើញមុខអហង្សកុមារនាំគ្នារត់អស់លេងប៊ូហើយនៅរត់បើនៅខ្លាចចូលដល់វត្តចេតពុនស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គទេសនារៀងរាល់ល្ងាចអវាទតបាតឯមកអីហ្នឹងដឹងខ្លួនមានវិបដិសារីកំហុសរបស់ខ្លួនថ្ងៃក្រោយមកនិមន្តចេញទៅបិណ្ឌបាតមួយភិក្ខុផងគ្នាទាំងឡាយគេត្រឡប់មកវិញបានបាយយកមកឆាន់នៅវត្តអង្គគុលិមាភិក្ខុនេះមកវិញពេលណាមានតែឈាមដាស់ពេញខ្លួនញាតិញោមមានតែឈាមដាស់ពេញខ្លួនពេលចូលទៅបិណ្ឌបាតស្រុកភូមិទៅគឺឃើញលោកនឹងហើយអហង្សកុមារសម្លាប់ឪអញលោកនឹងហើយសម្លាប់កូនអញលោកនឹងហើយសម្លាប់ម្ដាយអញលោកនឹងហើយសម្លាប់បងប្អូនអញអញ្ចឹងដំបងដុំថ្មរត់ទៅរកលោកវាធ្វើបាបមកវិញឈាមពេញខ្លួនអត់តូចចិត្តទេអត់តូចចិត្តទេដឹងថានេះគឺជាផលនៃកម្មដែលខ្លួនបានសាង
អ្នកណាពេញចិត្តវាយបណ្ណាក៏វាយបណ្ណឹងទៅអត់រត់ចោលទេញោមអត់រត់កិច្ចខ្លួនទេដល់បានទេញាតិញោមហ្នឹងដល់ទៅពេលចិត្តដែលបានអប់រំទៅដល់ថ្នាក់ម្លឹងញោមដែលចិត្តកាចសាហាវដល់ថ្នាក់សម្លាប់មនុស្សអត់មានញញើតអត់មានកោតក្រែងហើយលោកឈប់បានហើយយើងខិនសម្លាប់ក្តាមលាប់កែហើយកភ្លីកពឹសខ្ចងខ្ចៅហបរងសោះហើយវ័យប៉ុណ្ណេះហើយឈប់អត់បានដូរអន់ណាញោមណោះញោមមើលអាត្មាទេសបរងហើយឈប់ឈប់ញោមណាខ្លះសន្យាថាឈប់លើកដៃអ្នកសន្យាឈប់លើកដៃអាចារ្យជាគំរូអាចារ្យលើកហើយមនុស្សខ្លាចអីទៀតហើយញោមមកលើកមកកណាត់ចង់មិនបានតែមិនមើលចង់ខ្លះបើប្រាប់លោកថាឈប់ទៅខ្លាចកូនអត់អីស៊ីប្រាប់តែមិនទាន់ឈប់លោកខំទេសប៉ុណ្ណឹងហើយឯងមិនឆ្លើយថាឈប់ដូចវាមិនសមមុខលោកមិនឡូវគិតមិនបើច្បាស់ណាថាឈប់មកឈប់ច្បាស់ខ្លួនឯងបាបកម្មពាវិរិយគ្រឿងសវឹងអីហ្នឹងណាញោមគ្រឿងសវឹងអីទាំងអស់សបាបឯណាមិនមែនតែប៉ះពាល់សុខភាពឯណាសបាបណាខ្សោយស្មារតីអីហ្នឹងទេសចឹងណាស់មនុស្សខ្លះទៅស្ដាប់គ្នាមិនបានមិនទេញោមមានខ្លះចេះលោកទេសនារវល់បនទៀតនៅចិត្តផ្ទះនៅអីចឹងទៅដល់ទៅពេលលោកទេសនារឿងផឹកស្រាគ្រឿងសង្វឹងចេះចោះថាលោកនឹងឌៀមដាមញាតិញោមទេថាហ្នឹងមិនមែនថាលេងណាថាមែនតើណាខ្លះគេស្អប់លោកផិនវុធីទៀតតំមុនលោកនឹងទេសប្រកាច់យកអីលោកនឹងទេសឌៀមដាមតអ្នកផឹកនិយាយតែរឿងផឹកលោកស្អីចឹងទេសនាតែធွာទៅមិនទេសទេទេសឌៀមដាមគេផឹកថៃផឹកទៅលុយគេណាទោះបីជាខូចសុខភាពក៏សុខភាពគេទៅមិនមែនទៅសុខភាពអីលោកឯងអាត្មាចេះឆ្ងល់ចេះរកកន្លែងឆ្លើយចឹងមកឃើញណាវាអត់យល់ថាមនុស្សនោះវាគិតអីក្នុងខ្លួនហ្នឹងតាមពិតបើចង់ចោទលោកថាទេសមិនឲ្យលោកទេសធေါ်អាហ្នឹងលោកទេសធေါ်ទេចឹងហើយពាក្យថាទេសនាប្រែថាដឹកនាំអប់រំមនុស្សមិនមែនអប់រំប្រអិនប្រព្រំណាដាស់តឿនមនុស្សឲ្យពីអាក្រក់មកល្អពីខុសមកត្រូវពីបាបមករកបុណ្យហើយដល់លោកទេសប្រាប់ហើយទាំងមិនស្ដាប់លោកហើយមកទៅតឹងទឹះដាក់លោកចឹងទៀតហើយសំដែរចឹងបានគេថាអាហ្នឹងគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅមែនហើយចុះបើស្ដាប់លោកទៅវាប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍សុខភាពប្រយោជន៍មិនមានចំនួនក្នុងគ្រួសារមិនមានជំងឺក្នុងខ្លួនសល់លុយសល់កាក់មានពេលរស់ស៊ីមែនទេញោមណោះរស់នៅឃើញប្រពន្ធឃើញកូនបានយូរហើយចុះដល់យើងទៅតឹងទឹះដាក់លោកចឹងវាប៉ិតហើយវាមិនមែនអស់លុយលោកទេវាអស់លុយខ្លួនឯងតែវាប៉ះពាល់សុខភាពអាយុ50មិនទាន់ស្រាប់តែរកតែរឿងងាប់ចោលកូនប្រពន្ធបាត់ទឹកនោមផ្អែមរសាខ្សោយកលៀនអាលៀកពវៀនអាលៀកកាពះអាផឹកនៅប្រចាំថ្ងៃឆ្លោះប្រពន្ធវាយកូនវាយចៅមានរឿងរ៉ាវក្នុងគ្រួសារតែនេះបើស្ដាប់តាមលោកជាអាហ្នឹងផុតទៅសួរថាប្រយោជន៍ណាហើយញាតិញោមប្រយោជន៍ណានឹងប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតើ
ấy chẳng dương từ tua hãy lộp tên dây rừng năng nó nhôm nó do lõ cua từ sẽ đạp hãy bờ thà sẽ đạp vô hai đăng hai bàn tay lẹ và bàn thế năng rừng bảo rụng đua lê dương lẹ bán phải giao dương ta bọn của sao hai vợ ăn miên ba và cam vợ ăn miên pia vì đi từ ngày một hong nè nó chẳng dương tùm lẹ miền nè chào hai tờ tua dọc thô do mà đặt cái nông chân dương lẹ băng chấm nói để mình lõ phơi chia cầm rú đal cua xà sal lôi sal cạ tục ai của con tục ở con bàn tinh chấm này chấm nọc hộp ở con riêng sốt bắt luôn tỏa tên đal pe dương ở dụ hiện cha tao sai tao ha tao học tao nó vọt miên chủng ngư cho luôn vọt tao chăm bạch lụa đầy lụa sai lụa ấy tao mơ chủng ngư phong ấy vừa xuaក្នុងខ្លួនផងមែនឯងញោមណោះអាត្មាឃើញម្នាក់ឯងមានម្នាក់បើមិនប្រាប់ឈ្មោះទេតែស្គាល់ច្បាស់ហ្មងគាត់ហ្នឹងឲ្យទៅបនខ្មោចគេក៏ដោយបនបច្ច័យ4ក៏ដោយលឺលោកណាទេនិយាយពីរឿងទោសរបស់សូរាហ្នឹងឲ្យតែមកវិញកណាមិនចូលចិត្តលោកមួយហ្នឹងឯងលោកហ្នឹងទេឌៀមដាមតែគេអ្នកផឹកស្រាលោកអីឈួតអញ្ចឹងទេធေါ်ដល់ទេមកថាឲ្យគេផឹកស្រាហើយនិយាយពីផឹករហូតគាត់ហ្នឹងផឹករហូតតែឥឡូវងាប់បាត់អាយុ45ងាប់បាត់ហើយដូចគ្រូ3 4ឆ្នាំបាត់ណាស្មាហ្នឹងឲ្យរៀងនេះបើដឹងថាតកើតនៅនរកជន់ទីប៉ុន្មានទៅស្ដីឲ្យនៅនរកហ្នឹងទៀតមិនអីរៀងនៅតែស្អប់លោកទេពីរឿងផឹកស្រាហើយដល់មកអញ្ចឹងមិនដែរអាងាប់ចោលប្រពន្ធចោលកូនហើយមកធ្លាក់នរកអញ្ចឹងមិនដែរចង់ទៅចង្អុលមុខដល់ហ្នឹងបើមិនដឹងទៅតាមផ្លូវណាយកតាមក្តៅចង់ងាប់តាមទៅស្ដីឲ្យមែនចិត្តអាត្មាពីមុនក្តៅឥឡូវយើងចាក់តិចហើយហ្នឹងទោសចឹងណាញោមចឹងស្ដាប់ធម៌ទៅយើងយកមកពិចារណាទៅមានហេតុមានផលសូម្បីតែចង់ប្រកាន់ទោសក៏កន្លែងប្រកាន់វាមិនឃើញមានចិត្តស្លូតមានចិត្តទន់ភ្លន់ទទួលយកនៅធម៌របស់បណ្ឌិតសប្បុរសធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងវាជំរះបាបនឹងចោលបានជំរះមានអ្នកចិត្តជំរះអាចិត្តដែលវាថ្នាំងថ្នាក់នឹងចោលបានទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិទាំងឡាយស្រស់បំព្រងដោយសារតែលៀងជំរះមន្ទិលហ្នឹងគេណាចិត្តយើងនឹងទៅជាចិត្តថ្លាចិត្តស្អាតចិត្តល្អចិត្តស្លូតបូតចិត្តស្រស់បោះដោយសារតែមានធម៌ក្នុងចិត្តទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិចេញផ្លែចេញផ្កាចេញត្រួយពេលដែលយើងស្ដាប់ធម៌ក៏ដូចគ្នាធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងចង់ឲ្យទានចង់រក្សាសិលចង់បំពេញសេចក្តីល្អផ្សេងទុកឲ្យមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទឹកភ្លៀងញ៉ាំងនៅទន្លេស្ទឹងបឹងបួរទាំងឡាយឲ្យពេញយ៉ាងណាមិញរីឯការស្ដាប់ធម៌នេះធ្វើឲ្យយើងសន្សំបនរឿយសន្សំហើយសន្សំទៀតសន្សំហើយសន្សំទៀតឲ្យពេញនៅក្នុងចិត្តកណែញាតិញោមដែលយើងសន្សំបនរហូតមកហ្នឹងដោយការយើងស្ដាប់ធម៌យល់អំពីតម្លៃរបស់បនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបនកើតពីទានក្តីពីសិលក្តីពីភាវនាក្តីពីអបច្ចាយនៈពីការស្ដាប់ធម៌ពីការអនុមោទនាបនហ្នឹងគឺថាបន្តិចមកសំឲ្យពេញនៅក្នុងចិត្តបានតែបានទេញាតិញោមនេះប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹង